Mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, inkuru yavuzwe mu bitangazamakuru hafi ya byose ku isi n'itanga ry'Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza. Elizabeth yatanze afite imyaka 96. Umunsi yatangiyeho yari kumwe n'umuhungu we Charles, ari nawe wahise wima ingoma y'ubwami bw'Ubwongereza. Hari igihe twumva umuntu waramye nk'umwamikazi watanze afite imyaka 96, tukavuga tuti abayeho pe. Aha tuba twumvikanisha ko yabayeho neza, afungura neza, aruhuka bihagije n'ibindi byinshi bishobora gutuma umuntu arama. Nyamara siko buri wese aba yifuriza uyu muntu kurama, ahubwo birenzeho. Uyu munsi mu Bwongereza, Jaswant Singh Chail w'imyaka 21 yemereye urukiko rw'i Londres mu Bwongereza ko yari afite umugambi wo kwica umwamikazi imyaka 2 ishize. Ubwo Chail yagize uyu mugambi afite imyaka 19. Abashinjacyaha muri uru rubanza bavuze ko Chail yari amaranye uyu mugambi igihe kirekire. Yabashije kwinjira mu buvumo bwo ku ngoro y'umwami atangirwa n'abashinzwe umutekano. Habuze gato ngo abace muri humye agere aho umwamikazi yari ari. Ubu waba utangiye kwibaza ngo ariko se ubundi Chail yari kwica umwamikazi gute? Chail nta mugambi wo gukoresha ibintu biturika yari afite, ahubwo yari gukoresha umuheto n'umwambi. Nimvuga umuheto ntugire ngo ni umwe wigonze ukoza mu giti, oya, ni umuheto umeze nk'imbunda zijyamo amasasu ariko wo ukarashishwa imyambi. Uyu musore w'imyaka 21 wumvikana nk'ukiri umwana ava mu gace ka Southampton mu majyepfo y'Ubwongereza. Mbere y'uko yinjira mu buvumo bw'ingoro y'umwamikazi, yabanje kwifata video ayoherereza inshuti ze byibuze iminota 10 mbere y'uko yinjira aho yagombaga kurangiriza umugambi we mubisha. Uyu musore Chail yumvikanisha ko iki gikorwa yari agiye gukora bwari uburyo bwo kwihorera ku bwicanyi bwabaye mu Buhinde mu myaka 1919. Birumvikana ko ari hambere mu gihe cy'ubukoloni. Aha ashingira ko ingabo z'Abongereza icyo gihe zishe abantu bagera kuri 400 mu Buhinde hafi y'umujyi mutagatifu wa Amritsar mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubuhinde. Muri iyo video Chail yifashe akoherereza inshuti ze, yagize ati, mbabajwe n'ibintu byose nakoze ndetse n'ibyo ngiye gukora ubu ngubu. Ngiye kwica Elizabeth wo mu muryango w'ibwami. Muri iyo video ni naho yagaragaye afite umuheto yagombaga gukoresha. Hashize imyaka myinshi Ubuhinde busaba Ubwongereza gusaba imbabazi ku kizwi cyangwa cyamenyekanye nk'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1919 bwakorewe abajarnwala Bash. Abasirikare b'Abongereza icyo gihe barekuye urufaya rw'amasasu ku bantu bari mu myigaragambyo yamaganaga ubukoloni. Chail yagaragaye uyu munsi mu rukiko hakoreshejwe ikoranabuhanga rya video, yambaye ikote ry'umukara, yemeza umwirondoro we ndetse yemera icyaha. Umucamanza Jeremy yavuze ko azasoma imyanzuro y'urukiko ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatatu. Chail abaye uwa mbere uhamwe n'icyaha nk'iki mu myaka 40 mu bagize umugambi wo gushaka kwica cyangwa gukomeretsa umuntu wo mu muryango w'ibwami. Mu mwaka w'1981 uwitwa Marcus Sargent yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kwemera ko yashatse kurasa ku mwamikazi ari mu karasisi ngarukamwaka mu birori byari byabereye mu mujyi wa Londres mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.